Hi, Zia Migoi. Israel mitong sam doing a update salani kama ni urana su hong te Israel khawri kaina ri pawam te tame su hong te news khorana he kama ta hai zain nai tang te Israel khaw Gaza khalungma mai Hamas terrorist group na Israel ta sulu khang su si khang rocket thalo te khani karam hang trana wonga karam khaw Gaza khalungma mai pangrana Israel tong border long hogona Gaza dan khalungma mai Israel mitong nampang khaw sulu sitiamini azu pathai kama tawai missing saka sulu mi hai with poi sanai tang the he kama news kuranta su mi hai poi khat naringu dawai hostage to miton name lena Israel Hamas terrorist lo name lena Gaza hang phung takan the tang pai na kha long ka biu na ma na thai su ni azu pa thai rocket to direct hit sutana building su si lo thai real lo thai azu ma long ka biu mai ka khon bak mai azu pa na bam thai Israel kha hai ko ma mom si ra wong na zela na ka khon pang thu wa na ba me ta thu ani lu ma mi bam hai Jerusalem da ha thai kharena Gaza tan mi ai kilometer khasothai ritsat na pangu daw ritsan pangu risrok daw kilometer tong distance khawrena ani thu kadak da khaw rocket hangan phulawai khaw hai ani rena shelter to to bomb rocket diula thai domi bam kham ko bitong ka khaw bam the ai kom le nan ta dui na kha le la ni to me too khaw hai ta wai Israel khaw si kama ni ha ngai bai be hangai hang za thai bai be hang sing hang bon zong chawa me hang taxi Hadassah hospital hai ya hospital da na kha thai khaw hai sulo so tiat lamai kabiu lamai azu wen te treat so me hospital kha thai kolom ka doi na kolom no to kama ta hex kabiu lamai hai ka sing sanga sing nai na phai padai daw hai kabiu taw thai wan sak to thai nu mi tong critical sok mi tong situation khani nai thai wan sak to kabiu ran hak mang ko ni nai ka mi ko ni ti hai ka ma treat sum tong thai Israel kha hai kama new kolom lo khang na request for ni ai to mi thu kama ta Hamas tong military group na attack di khang zung zang phone di khang international communities pangani kham do nga bam di khang mi goi hai kolom lo tho to na request on the ram church mi goi non kolom thai mi goi Israel khang kolom lo putho ka khon kha thai du sunu mai pa mai things phai sanai da thai tang thai Israel mi hai na long ka biu na suna ka ma bangai pe ka khon pang kani ning taw lo tho ma ni ka khon khang ni klom lo tho kloi lo tho kama ka za ka gan gai me wong di khang phong lo di khang klom lo tho to na mi goi na klom lo ba mi ta ni thon ku na ka la mi tong thai woi na khaw ro ma za lo di khang sun zang phong di khang klom lo tho mi su zang khara na klom tho to na request thai ngoi na ma ngwa la kho ma kadak da kho update lo da pun thai ngwa la kho bye bye